Ćao drugari, dobrodošli u naš novi video. Danas sam želeo da vas povedem u prodavnicu gdje možemo materijal da kupimo, eventualno kad bi sebi htjeli jedno kupatilo da napravite. Pa da pogledamo cijene otprilike koliko i šta košta i koliko vam bi bilo potrebno jedno kupatilo da se napravi. Evo na primjer ovo su podni slivnici. Tu imamo dve vrste, jednu malo skuplju, kao ovu na primjer. Ovdje zavisi sve od veličine kolika je i ovu jeftiniju varijantu. Mada ova gornja je mnogo kvalitetnija pošto je kompletna sva od aluminijuma, a ova je sva od plastike, tako da vidi se i razlike u cijeni. Ovaj deo bi bio za tuš kade. Tu su nogare koje dođu 29 evra. Ovo je lepak da bi se moglo zalepiti sa strane, da nema kontakt sa zidom. Ovo su sifoni za kade. Ovo bi bile česme za kupatila. To jeste za umivalnike. Ovo su za kade, dole ispod je za tuš. Ovo su delovi koji se prvo u zidu stave, pa se naknadno posle montiraju ovi delovi. Slušalice za tuš. Držači za tuš. Slušalice. Tu cene jako puno variraju. Evo, to su neki malo jeftiniji kao modeli. Ovo su srednji modeli. Ovo su creva za slušalice. I njih također tako ima isto u različitim cenama, različitim kvalitetima. Ovo su oni gotovi tuševi, znači da imate ovo za ruku, da se možete istuširati, a imate i ovaj fiksni kao gore što stoji. Tu im je klasična cena između 160 evra. Ovo su otprilike te tuš kabine. One dolaze potpuno u delovima, to znači svaki deo posebno košta. Jer ovu kad bi se kupila, znači ona bi bila otprilike oko 600-700 evra. Evo ovdje su opet ovi tuševi, oni su ipak malo skuplji, malo su kao kvalitetniji od onih od malo prije što smo vidjeli. Znači njih morate računati od 150 evra pa nadalje. Evo ovdje su kade. Imamo i vjerpule. Džanguzi što rekli kod nas.
To su ipak kade pretežno koje su od akrila, znači plastične. Evo još jedan Whirlpool. Znači kada može kreće od 100 evra, 110, 20 pa nadalje, onda isto tako. Sve zavisi do kvalitete i do firma koja je prodaje. Ovo bi bili znači malo sitni delovi, perlatori za česme. To su one mrežice, sito ono što je ispod kade. Izvinjavam se, ispod umivalnika. Ovo su isto tako neko malo jeftinije slušalice za tuširanje. Ovdje bi bile česme ponovo, faktički u kompletu, za tuš, umivalnik i za kadu. I tu su cijene, znači variraju od 30 evra pa onda idemo nadalje, nagore. Ali jednu solidnu česmu da se kupi otprilike za umivalnik dođe oko 50-60 evra. Za tuš prilike 70 i za kadu možda nekih 80. Evo sada smo u delu umivalnika. Tu su isto mnogo različite cene. Otprilike najjeftiniji se kreće umivalnik između 30 i 40 evra. WC i otprilike isto u ovom formatu može da se nađe i one otprilike za jedno 40-50. Ovo su malo ipak sada malo skuplje stvari, malo firmirane. Tu već cene vidite i sami idu gore. Mada to je još jeftino, tretira se kao jeftino ovdje. Svakakih modela. Znači ovakav WC dođe između 220 evra pa do 300 od ove firme. Ovo su vam baterije za kuhinje. Ima je tu cena isto između 70 i 100 evra otprilike. I njih naravno ima skupljih, mnogo skupljih. Ali ovo su otprilike klasične armature za kuhinju. Ništa pretjerano. Ovdje su ovi malo skroz jeftini umivalnici, WC-i, znači ono klasika. Tako i ovo dodatni materijal što nam treba za umivalnike, recimo i tako za sifoni. Te česme, to su te malo skroz jeftinije varijante, mada su i one relativno, mislim, za te pare dosta služe. Ne može se čovjek da se požali na to.
klasičan WC. Do prošle godine su bili otprilike po 27 evra, evo sad vidim da su skoro 10 evra skuplji. Evo jedna armatura za kuhinju, otprilike 100 evra, kako sam malo pre vam rekao isto. Sad dolazimo opet u drugi deo malo skupljih stvari. Ovdje vidite WC dolazi do 700 evra skoro. Ovo su isto ono klasični umivalnici, malo lepši, malo skuplji. Možemo reći kao srednja klasa. Tako i ti WC isto. 170 evra, znači to je ta srednja klasa recimo WC-a i umivalnika. WC-i po starim tradicijama sa kotlićima, kako se kaže kod nas. Evo ovdje su pretežno česmice za gostinske WC-e, za ove manje umivalnike kao, koji pašu jedva, ono što kaže čovjek, WC i taj mali umivalnik koji dođe. I ovi umivalnici isto tako. To su ti manji kao. Mislim ima njih još i manjih, ali to su ti mali ormarići. I to je isto pristupačna cena, ne možemo ništa reći protiv toga. To su dizajnerski sifoni, tako se zovu. A ovi može se koristi i salata se pravi u ovima časama, ja to stavljam čase. Samo jako se brzo prljaju i jako su teški za održavanje. Nikad se ne saperu, on jedan put uvijek ostane nešto u njima. Tako sa časama ne bi nikome vala preporučio. Vide se da su lageri puni, u stvari previše puni. Evo dolazimo još do srednje klase umivalnika i WC-a. Oni su malo skuplji od onih tamo. Ovo su deli za grijanje koje ću vam u sljedećem videu prezentirati. Samo da vidite otprilike koliko dođu ventili za radijatore, pošto su i oni potrebni za kupatilu ako stavljamo radijator u kupatilu. Ova narančasta cena je prava, a ova žuta ako kupite na količinu recimo na 10 ili 15 komada, onda dobijete povoljnije kao. Ovo su držači za radijatore.
Ovo su nogare za radijatore. Ovo su vam pumpe u slučaju ako nemate mogućnosti odvoda u kupatilima, ugrađuju se ovakve pumpe koje ispumpavaju posle vodu dalje. A ovo su elementi koji ulaze u zid pre nego što se WC ugradi. A ovo su te tasteri da mogu da se puštaju voda na kraju, to se na kraju radi. Evo još ovih manjih umivaonika za gostinske WC. Otprilike to su ok. I zbog održavanja i svega toga su ok. Već ove činije. Evo ovdje imamo mnogo različitih ogledala za kupatila. Onda imamo umivaonike sa ormarićima. I ovi isto ormarići, znači kreću se početna cena od 100 evra, pa onda ko zna da može čovjek da završi s njima. Ovo je ono najjeftinija varijanta. Evo samo ogledala. Sa svetlom. I njih je, znači cena je od do. Evo 365 evra mislim. 245 evra. 300 evra. Onako dizajnerski lepo izgledaju. Ovo su klasični ormarići sa ogledalom. Isto tako sa svetlima. I njima cena isto tako kreće od 100 pa nadalje. Ovo su sada recimo kompletna umivaonik sa ormarićima. A ima ovakve vrste isto ogledala malo. Evo sad recimo jedno klasično kupatilo sa ormarom, sa ogledalom. Koliko bi to koštalo? Znači ovo je česma koja košta 90 evra. Ovo bi bilo ogledalo sa ormarićem 179 evra. I u suštini, koliko ja tu vidim, oni traže tu 2200 evra za kompletno sve. A da, ono što je bilo, to je samo su svetla bila. Samo svetla su bila. Evo ovaj komplet dođe recimo 1000 i... Sad da vidimo. 1330 evra. Evo vidite, tu ti 299, ono malo pre što je bilo, to su znači samo svetla dođu. Evo ga ovaj komplet. On dođe oko 1350 evra. Ali uvijek se ekstra plaća, znači svetlo,
armatura dođe ekstra. Opet ogledala, klasična. To su otprilike, znači, držači za ogledala tamo, ovamo. Evo, recimo, dođe ovaj komplet, dođe oko 611 evra. Ovaj beli dođe oko 600 evra. Plus, znači, ekstra armatura, opet dođe ona ekstra, košta, uvijek ekstra su armatura, znači. Ova cena, znači, je samo za umivonik i za gornji deo ogledala i ormarića. Pa isto lepo izgleda. I to bi bilo to što se tiče kupatila. U sljedeći video vodim vas da pogledamo za pločice, otprilike koliko koštaju i kakvih svih modela ima. Pa vidimo se u drugom videu. Pozdrav svima!